أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، صلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تبكى بن حتى رجا قيامتي. قال مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا حج و عمري بكين. إنسانكي قو دچه حجي دچه عمري گرك چاوا حركت بكي، دورانشي وي چاوا بن، أخلاقي وي چاوا بي، حج چيا عمره چيا أمي بكنيتي أمي بحثاوي بكين. قال مسلمانا جوقتا بابي ما آدم حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر زماني طوافا كعبه هات يكرن. يعني كعبة جوقتا بابي ما آدم حتى في زمان مجي مقدسة بقيمتها وخلقي قدر وقيمت دايا كعبه. حتى القوري روايتي وقتی گو بابي ما آدم طوافا كعبه كريا، جبرائيل جيرا قوتيا ويجي طوافا كعبه كريا. جبرائيل حضرت آدم را وها قوتيا بريتا بحفت هزار سال ملائكتا طوافا في بيتي دكر. قالي مسلمانا پشتی گو حضرت آدم طوافا كعبه دكر و زمان تيبا چو طوفانا حضرت نوح چه بو تملي كعبه، يعني كعبه خرابو تملي يالنز مابون. خدا عز وجل حضرت إبراهيم را وها قوت گوهرا كعبه آوا بكا، يعني جه كعبه شاني حضرت إبراهيم دا و گوهرا كعبه چه بكا جبونا گو انسان ورن طوافا كعبه بكن. حضرت إبراهيم گوره خوا اسماعيل و پیرکا خو هاجر برن مكه او جه گنها كعبه ليا لوي دري دانين و وگرها. پیرکا و حضرت هاجر جيرا قد گويا إبراهيم تملوي دري دديني نه انسان الورهنا نه آب هيا تشتك الوي دري تنيا جبو چت ملوي دديني. حضرت إبراهيم دنگه خونكر دي سه جارا وقت تكرار كر وها قد گویان خدا عز وجل امریتا پی کریا. حضرت ابراهیم گو بلی. حضرت هاجر گو مادم کی خدا امریتا کریا وی زمانی خدا عز وجل یہ آلی کاریا مبکی، خدا عز وجل مشپرزن ناکے. حضرت هاجر تسلیمیت خوا توکل خدا سر خدا و لوی دری حیات خوا دوام کر لوی دری ما. پشتی گو حضرت اسماعیل مزن بو خدا عز وجلش حضرت ابراهیم را گوت گو هر کعبه آواب کا. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل کعبه آوا کرن. پشتی گو کعبه آوا کرن دعا کرن گو یا ربی تجمع قبول بکی، یا ربی هر تشتی ساعت کی تب هر تشتی زانی. خدا عز وجل حضرت ابراهیم را گوت گو یا ابراهیم گو باکا انسانا بلا ورن طوافا كعبه بكن. حضرت إبراهيم گو يا ربي كادنگه مني چه كي خدا عز وجل گو غازي کرن لتا برنا دنگ لمن، يعني گو تغازي بكا ازي دنگه تا بگهن مهر کسی. حضرت إبراهيم غازي انسانا كر گو ورنا بيتا خودي طواف بكن، ورنا زيارتيا كعبه، ورنا حجه بكن. انسان گنها دچنا كعبه دنگي حضرت إبراهيم گهشتيوا واجي قوتيا لبيك يا ربي أمري تدنا أما حاضرين ودچنا طوافا كعبه دكن، طوافا بيتا خدا دكن. قالي مسلمانا وقتی گو مهو دچه حجه يانجي عمره مهو طوافه دكي، يعني الدورة كعبه حب جارا مهود زیبری جر هر جارا کم مهود زیبری جرته گوتن شوط وقتی گو حب جار تمام بون جرته گوتن طوافک.
پشتی گم هو طوافا خو کر انسانی که گو عمره بکه دچه صفا و مروای yani ji safayê dest pê dike diçe merwayê ji merwayê tê safayê yani heb cara dûr de jî miho diçe tê ji safayê got miho çû merwayê ev bû yek ji merwayê miho hate safayê bû do yani çar cara miho diçe û sê cara divegerihê payîra piştî got miho safa merwa jî saîya xwe kir ji wê re de gotin saî got miho saîya xwe kir miho pora xwe jê dike û miho ji ihrama derdikeve. Mesela saî û safa merwayê mesela vê saîyê jî wextê ku Hezretî İbrahîm aleyhisselam, Hezretî Hacer û Hezretî İsmaîl danîne Mekkehê hinek ab buare bû, hinek xwarin buare bû, zaman tê veçû ava wa xilas bû, xwarina wa xilas bû, Hezretî Hacer ji bona got avê ji kurê xwe re bibînê ka ez avekê nabînim, ez hinek kerwane nabînim, ez hinek insane nabînim, pêşî ji Mekkehê yani ji ber Kabê çû ser girê Safayê yani Safa tepesî çû ser wî girî girikê hingî gir mezin bû çû wê derê çikû ew der bilind bû li dora xwe meyzan ka avekê nabînê, insane nabînê ji bona çarekê ji kurê xwe re bike. Wextê çû ser çiyayê Safayê ti kes nedît berê xwe da çiyayê Merwayê wextê ku ji gir xwe berda xwarê hingî divê dûzlik cihek heye niha bi işiqa yani ya kesk beliya li wê derê acelet kir baz dida û çû Merwayê li wê de jî li dora xwe di meyzan ka ti kesî nabînê heft cara wilo çû hat payîra vegeriha cem kurê xwe meyzan got ji ber lingê Hezretî İsmaîl Xuda Azze ve Cella emir kir ji ber lingê Hezretî İsmaîl av derketibû Hezretî Hacer jî hingî keyfa wê hat hema dora wê avê girt weka hewtekî çê kir û got zem 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 yani bisekine bisekine heta Pêxember aleyhisselatu vesselam dibêje dibê rehma Xwedê li ciyama Hacer bê eger got dora wê avê negirtibana yê weke çema ew avê herkî bana. Halê hazir jî çiqa insanê got diçine hecê diçine umrê ji wê ava zemzemê divexwin û bixweretîne memleketê xwe jî Pêxember aleyhisselatu vesselam gotiya ava zemzem tu ji bona çi niyetê vexwê ji bona wî tiştî înşaallah şîfa ye. Gelê Müslümana yani wextê ku miho Safayê Merwayê saîyê dike yani çabayekê miho gustermiş dike miho xwe ji rehma Xwedê bêhîvî nake ji bona got çareya xilasbûniyê miho dike. Êdî mesela xatira Hezretî Hacer miho ji bîr nake têne bîranîn û teslîmiyeta Hezretî Hacer miho têne bîra xwe. Gelê Müslümana insanê got diçine hecê û diçine umrê mêhvanê Xuda Azze ve Celle'na. Xuda Azze ve Celle eger got evan insana ji Xuda dua bikin Xudayê duayê wa jî qebûl bike. Pêxember aleyhisselatu vesselam gotiya men hecce lillahi felem yerfus ve lem yefsuq reca'a keyevmî weledethu ummuhu. Ew insanê got ji bona Xuda hecê bike û xeberdanê nebaş nebêje bê emriya Xuda neke em bêjin guneha neke weke got çawa ji nû ji diya xwe re çêbûwa bêguneh ew insan yê vegerê mala xwe. Yani insanekî got çû hec kir bi malê helal çû heqê insana distû de nema û çû heca xwe kir heceka meqbûl şert û şurûtê wê hemû bi cih anîn gotinê nebaş nekirin xeberdanê nebaş negotin zirar neda insana bê emriya Xuda nekir ev insan bêçawa wextê got ji nû ji diya xwe re çêbûyî ê bêguneh bû aynî wilo yê bêguneh bê û yê vegerê mala xwe. Di hedîsekê dî de Pêxember aleyhisselatu vesselam wiha gotiya el-huccacu vel-ummaru wefdullahi in da'awhu ecabahum ve in istagferuhu gafera lehum.
گوتیا انسانی حاجی یه گو دچنه حجی انسانی گو دچنه عمره مهبان خدا نا اگر گوش خدا دعا بخوازن خدا یه جوابا و بده اگر گو طلبا عفو گنه خو بکن خدا عز و جل یه گنه و عفو بکن قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتا پرسیگو یا رسول خدا ان عملی بخیر کو جانا پیغمبر خدا گوت ایمانا بخدا گم هو ایمان بخدا بینی پیرا گو ان عبادت بخیر کو جانا گو جهاد دریا خدا دم هو جهاد بکی گو پیرا ان عبادت بخیر کو جانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت حجا مبرورا حجا گو مقبولا حجا گو هتیه قبول کرن قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگوری گوتناوی حجا مبرور مکافات وی جنتا يعني مكافات حجا مبرور جنتا إنسانك گو چو حج كر و حجاوي هاتبه قبول كرن مكافات بحجي جنتا إن شاء الله أب إنسان يهري جنتي قال مسلمانا حج دوقتا هجرتي نهي هجرتي يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی گو بو پیغمبر 13 سالا لمکه پیغمبرتی خلقی را گوت اعلان کرد دعوت اسلام کرد اما مشرکه مکه ازیاد دانا مسلمانا حتی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاو کاری بو تبلیغ خوا لمکه بکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بر خدا طائفه قبیله ثقافیه گو بلکی او در ببه باجار جبونا تبلیغی اما اهل طائفه قبول نکرن ازیاد دانا پیغمبر حقارت پیغمبر کرن پیغمبر جاره کدی وگرها مکه اهل مکه ازیاد دانا پیغمبر دانا صحابیه او ذلك لابان صحابیه گو فقیر بون اقربای و زیدن نبون کوله بون زحف ازیاد دیتن حتی 3 سالا عنبار گودانی نصر مسلمانا پیغمبر علیه السلام میزان گو هاو کاری تبلیغ اسلام المکه بکی امر هجرت کرد چو مدینه منور وقتی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمکه چو مدینه منور گو 9 سالا لوی دیما حج فرض بو وقتی گو حج فرض بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابو بکر يعني بباشقانتياوي حضرت ابو بكر كرا امير حجي بمسلمان را مزني قافله olarak حضرت ابو بكر çu hac kir sala daha da yani Peygamber aleyhisselam edi jnuka çu haca xokir Peygamber aleyhissalatu vesselam de umre xoda haca kiriye jerete goten haca İslami haca veda'i o Peygamber aleyhissalatu vesselam çar umre kirna yani çar cara katiye ihrama da و çu umre kiriye جبر ويك يعني حج كان جي فرض بوا حج دي وقتها هجرت ده يعني دقوزن هجرتن دقوزنجي يلندا حج فرض بوا خدا عز وجل دي سورة آل عمران آيات نوت حفتادة وها قوتيا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إنسانك قو مالي وهبي إمكانا وهبي قوتا وهبي صحتا والجهبي كاربي هري بيتي طواف بكي حج لسروي إنساني فرضا خدا عز وجل ما قوت حضرت إبراهيم قو غازي إنسان أبكى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق قو غازي إنسان أبكى بلا ورن حجي قرق بياتي ورن قرق لسر دبها دبه بطلاندي جهه دور بلا ورن طوافا كعبه بكن بلا حجه طواف بكن قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي اسلام هاتي آوا کرن لسر 5 تملا یک جه شهدبونا قم هو شهدبوني بده خدا يكا پیغمبر خدا يعني كلمة شهادت مو بيني ما هو 5 وقت الميش بكي
انسانێکی مالدار بێ زەکاتێ بدێ، ئینسانێکی قوتاوی هەبێ ڕۆژیا خۆ بگرێ، ئینسانێکی قوتاوی هەبێ ماڵێوی هەبێ ئیمکاناوی هەبێ هەرێ حەجا بەیتێ هەرێ کعبێ تەواف بکێ، ئەوانە شەرتێ ئیسلامینە. گەلی مسلمانە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام وها گوتیە ئەیوهە الناس گەلی ئینسانە قد فرض الله عليكم الحج فحجوه، وتي قالي إنسانا خدا عز وجل حج لسر وفرض كريا حجي بكن. قالي مسلمانا أبي هريرة بيجي بپیغمبر عليه الصلاة والسلام جمر خبر دا قالي إنسانا خدا عز وجل حج لسر وفرض كريا حجي بكن دبي زلامكي يا رسول الله هر صال پیغمبر عليه السلام دنگي خو نكر، حتی بی الصحابی سه جاره تکرار کرد پیغمبر علیه السلام وها گوت گو اگر گم گوتبان اره یعنی هر سال گرک اون حجه بکن، حج یه هر سال لسر و فرض بو بانا و نکاری بوجی هر سال هرن حجه بکن. گلی مسلمانا حج دو عمر خودم هو جارك حجه بکه فرضا، اگر زیده جارك هم هو هر حجه امکان چه ببه اوان حجه دی دبنا سنت جمهورا، اما جارکی حج لسر مهو فرضا. انسانکی گو حج لسر فرض بو بلا عجله بکی، چونکو برکی نخوش بکبه، بلکی مالی وی نمینه، بلکی احتیاجی وی چه ببن، جبر ویکی انسانکی گو حج لسر فرض بو لگوری امکان خوا عجله بکی هری حجا خوا پیک بینی فرضیت خوا بجه بینی. لگوری مذهب امام شافعی yani ne lazım sala gol ser mho farz bu hem mho acele bki yani ileride cimho karbe habi heri mho günahkar nabi yeter ki dünyata mho da gumho be mho hacca xwa bki. Ulgori hinek mezheb naji be çawa farz bu gerek hem mho acele heri hacca xwa bki. Peygamber aleyhissalatu vesselam jiwlo gotiya insaneki imkana vi çebu bla acele hacca xwa bki. Çünkü olabilir ev insan nefes bkbi, olabilir ihtiyacı nevi çebin, engelin çebin, olabilir embejin malevi her telafi, jbona go hac destu da nemini, insanı ki hac lisar farz bu, lgori imkana xwa acele bki. Geli Müslümana insanı ki go diçe hacı, insanı ki go diçe umre, yani gerek fayda ve hana. Mesela yekje انسانی گوید چه حجی وقتی کعبه دبینی میزاندنا الکعبه بخوا رحم لبی انسانی دباری، انسانی که الکعبه میزدینی رحم لباری، انسانی که گو طواف دکی خودش شست رحمی لبارینی، انسانی که گو مسجد الحرام الکعبه المجد که خودش چل رحمی لبارینی، انسانی که گو صادجه رونشت یشورا الکعبه میزدینی خودش 20 رحمه لبارینی. Yani avan fayda ve hana. Geli Müslümana insan vakti go azıçım umre bıkım, azıçım hacı bıkım, peşi yani gerek çıpki. Ab insan hakkı halki dstu khoda nehili. Hakkı halki dstu khoda nehili, halaliye bukhazi, bila mali ve halal bi, bila ahlaki hoş bıki. اما این سرویجی هنک تشتی گو مثلا بیجن خطای الواده تینه کرن گرک مهولن مهونک هوا خطا دا می بحثا ویجی بکن. گلی مسلمانا انسانه کی اما بحثا عمره کنها، مثلا انسانه کی به ازیچم عمره بکم پیشی معلومه حرام هیا، حل بولگسی هیا و آفاق هیا. یعنی حرام جهه گو ام بیجن مهونکاری حیوانا بکوجه مهونکاری گیاجه بکی یعنی حراما مکهی. دپای ویره حل بولگسی هیا جهه میقات آیا دپای وارجیه و کمش بعد گود چن جوارته گوتن آفاق یعنی یه دروا یه و کما وقتی گو به امیج بنا عمره چن مکهی گرک بری بگهن میقاتا یعنی بریج میقاتا درباس بن گرک بکمنه احرام دا. احرام یعنی احرام چنه؟ احرام معلوم الزلام دجله سپیل خود کن جلکی نوا خود پیچین جرته گوتن ایزار یکی تابج نستر ملی خوا جرته گوتن ریدا
يعني أب جلي إحرامنا إنسان كي بالخوبك نبويد إحرام ده حتى نيتي وانويني أب جلي إحرامنا بيرك نورمال بجلي خود كبنا إحرام ده يعني جلي بالمالي تجلال خود كن مانتوي والوايا جلي والوانا بوا جلي خود كبنا إحرام ده يعني مهو تشلوت كبي إحرام ده إحرام بري قم هو كبي إحرام ده مهو تميزيا خو بكي بدن تميزيا خو مهو بكي مهو غسلا خو بكي اف سنتا ومهو جلي خو الخو بكي ومهو درك على السنة إحرامي بكي ودي مهو نيتا خو هائني يا ربي من نيتا أز عمري بكم يا ربي تسهل كيش مرا وتجمن قبول بكي يعني مهو بين نيتيني اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني يا ربي أتخازم أز عمري بكم تسهل بكي جمرة وتقبل بكي جمن مهو نيتا خو إني شتي قوم هون يتاخوا الإحرام آني مهي تلبية بيجي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني الجوري مذهب الشافعي أبانا سنة مهو بيجي الجوري حنيفية جرك لبيك مهو بيجي تكون نية تلبية جبونا إحرام جرك لينا ادي الجوري إمكان أخوا يعني بشتي قوم هون يتاخوا آني مهو بتلبية بيجي معناوي يعني لبيك اللهم لبيك يا ربي أد أمري تدما يا ربي أزي حاضرم لبيك لا شريك لك لبيك يا أد أمري تدما يا ربي شريكي تنين أز أمري تدما حمد اشتريا نعمة اشتريا ملك اشتريا شريكي تتنن يعني مهو معناوي أبا قالي مسلمانا بشتي قوم هو كتا إحرام هذا يعني مهو بإحرام إخواني الخوكرين گرک مهو خبردانی نباش نبیجی مهو دلی حواله خو نهیلی مهو به امریا خدا نکی گلک انسان کبن احرام دا بهنا خطان دکن ام بیجن ذات الحج مشقته يعني حج تعبه مهود بطلي اما مثلا اوتوبوز هذا گرک بهنا مهو فرح به ایجاب کر مهو چند دقیقه سکنی دو اچاقی دا گرک بهنا مهو فرح به مهو چند ساعت سکنی حتی جامعه رکی گو قافله باشخانی بوم گو ام هاتن 11 ساعت ام هیویا اچاقی سکنی yani الهواء alani 11 saate am hediye hava uçak estekini. Yani olabilir arzak çebibi engelek çebibi mhoy sakni gerek mho çuki gerek behna mho farah bi. Mesela ve cari vakti go am umri hatin normalde gerek am jmakehi am direk hatman Diyarbakır. Ejbo go berf bu uçak الهواء alaniye Diyarbakır net saknin yani net danin imkan nebu ام عنتا بدانی یعنی نورمال جانا انگلی حالو چه دبن گرک مهو صبر لی به مهو بهنا خوا فرح بکی مهو حواله خوا عاجز نکی یعنی جی مثلا تچوی اوتیلی دو اوتیلی ده اولا بلر تچوی اودا خوا یا تاخیتا چارشفهی دگیش نکربن ام هو چکی مهو چش گوربلی رو بیشی والا چارشفه اودا من یتاق دگیش نکنه یه این وا دگیش کن yani jî mesela bêjin ava germ nayê dukmek kilwê de heye belkî tepê li nekiriya ne lazim te xwe aciz bike tê êjware bêjî yê hal kin mislika te xirabûyê yê hal kin yani evan tişta sıkıntı olabilir çê bibin û gelê musulmana wextê goyê dî têm me got em ketine ihramê de dîm hoy çê tawafa xwe kê wextê got ho kete qarşê Kabê da ho ji xwe re dua bike ji xuda dua bixwazê او دعای هنگی مقبولن پایره گم هو هات دستپیکا طوافی حجر الاسود بری رشه یعنی او کبری رش دستپیکاوی ابا مهوی بیجی یا ربی منیتا استوافا عمره دکم یا ربی تقبول بکیج من تسهل بکیج مرا بسم الله الله اکبر مهوی سلام دی مهوی دستپیکی حب جارا مهوی چیو ای هر جارا گم هو هاتا قارشي بري رش يعني حجر الأسود مهو بيجي بسم الله الله أكبر قال لي مسلمان دا أثناء الطواف ده يعني وقت يقول مهو طواف دكي قرك مهو دعاء بكي هنجي مهو ذكر خدا بكي مهو أم بيجن
او دعای گو پیغمبر علیه السلام کنه یان چه دعای گو جمهور لازم هو بکی نه لازم گو ملای پیشام هو به او دعا بکی هو به آمین چش تر لازمه تو دعای بکا گرک میش نکیم هو بدنگی بلند دعا بکی مهو حواله خوا رحسز بکی دنا دل خدا yani dengê te werê te wilo ji xwe re dea bike yani çiş tere lazim e wê bixwaze bêje bê ya Rabî tu dinyayê de jî qencî bidê min di axiretê de jî qencî bidê min me ji azabeyê gir muhefaza bike bêje ya Rabî tu min û zuriyeta min bigerîne ji wanê ku li mêj dikin û li ser li mêja xwe dewam dikin ya Rabî tu diayê min qebûl bike ya Rabî tu me û dê bavê me û temamê misilmanan efû bike Ya Rabbi zarokêm salih bike Ya Rabbi sihetê bide min Ya Rabbi te îşê min beedlênî Ya Rabbi tu sehlayî li ser min çêkê ku deynê xwe eda bikim Ya Rabbi tiştê ku Peyxember aleyhissalatu vesselam ji xêrê ji te xwestine em jî waş te dixwazin Ya Rabbi tiştê ku Peyxember aleyhisselam hefza xwe kiriye ji wa em jî hefza xwe ji wa dikin bi te yanî tiştê ku ji min re lazim bê min wan tişta bixwaze ji xwe de ji bo xwe dea bike ji bo aila xwe dea bike ji dê bavê xwe re dea bike ji temamê misilmanan re dea bike yanî tişta ihtiyaca te pê hebe wê tiştî ji xuda bixwaze di wextê tewafê de wextê min tewafê dikê min va dua bike wextê min seyê dikê min van dua bike yani ne got mesela di wexta tewafê de tu bi telefonê xeber bidê yan görüntülî telefonê hinek görüntülî dibikin fotoğrafa digirin bi hevdû re diştexirin evana ne uygun in çünkü tawaf jî weke li mêjê ya miho hingî ji xwe re dua bike bol bol dua bike ya di dua gerek miho nebêje illeh gerek ez herim Haceril Eswed ez maç bikim ez Haceril Eswed maç bikim gerek miho lo nebêje çünkü niha izdiham heye qelebalığa wextê got bêzê çim Haceril Eswed tawaf bikim hem tê izziyetê bînî hem jî tê izziyetê dê hevalê xwe maçkirina wî kevirî sünneta lê got izziyetê bidê hevalê xwe heram e êdî ji ber wê yekê nebêjin illeh gerek em herin wî kevirî em maç bikin gelê misilmana piştî got mesela miho tewafa xwe kir mihoyê çê pişt meqamê İbrahîm aleyhisselam niha halê hazir ji bo qelebalığa cihekî müsaîd mihoyê li wê derê ji xwe re dirka sinetê tewafê bike piştî got miho sinetê xwe kirin mihoyê ji xwe re ava zemzem vexwe mihoyê dîsî diayê xwe kê û miho berê xwe dê Safa Merwayê mihoyê çê li wê de dîsî dua kê û bê ya Rabî min niyeta ez saîya umrê dikim ya Rabî tu qebûl bike ji min û tu sehl bike ji min re tê saîya xwe jî got te kir xeyretê pora xwe jê kê miho umra xwe timam kir gelê misilmana me ser vê got yanî insanê got mêhvanê xwedana diçin hecê dikin diçin umrê dikin malûma insanekê ev umra dikevne ihrama de tewafê dikin saîyê dikin pora xwe jê dikin eva bo umra ama hec daha zortir e mesela ji bona hecê sê çeşît hec hene mesela hecil îfrad heye hecil qîran heye hecil temettu heye hecil îfrad di wextê heyvê hecê de mesela Şewwal Zilqada û dihê Zilhecê hingî miho karê bikeve ihrama de dikevine ihrama de sadece hecê niyeta hecê tenê têne ama yekî got bê hecil qîranê kim wextê dikeve ihrama de niyeta hec û umrê her du ke bi hevdû re têne piştî got umra xwe kir ji ihrama dernakeve heta got heca xwe jî bike yekî got hecî temettuî bike pêşî niyeta umrê têne got umra xwe kir ji pora xwe jê dike û ji ihrama derdikeve heta roja tewriyê heştê Zilhecê hêjnûka careke dî dikeve ihrama de ji bona hecê êdî diçe sergirêya Erefê roja Erefê piştî nîvro diçe sergirêya Erefê li wê derê jî heta piştî meğrebê dimênin di wê erayê de zeh dua dikin zarzarê dikin Qur'anê dixwînin çunku Erefa mana naskirin e miho xudayê xwe nas dikê Erefa cihê qebûlkirina dua ye Peyxember aleyhissalatu vesselam gotiya hec Erefe ye insanekî got roja Erefê ji nîvro heta roja Eydê li mêja sibehê hinekî li wê derê nemêne
وی ساڵێ نەگهای حەجی یعنی حەجاوی چێ نابێ یعنی ڕۆژە عەرەفێ پشتی لمێژە نیڤرۆ حتا ڕۆژە عەیدێ لمێژە سبەهێ دوێ ئەڕایدا گەرەک هینەکی لە عەرەفێ مابێ حتا گۆ ئەب ئینسان بێ حاجی وان تشتê de hemû jî kirbin roja Erefê negiha girê Erefê ev insan gerek salekê dî careke dî herê heca xwe bike çûku ev hecawî yani nabe hacî êdî hec ew Cebelurrahme heye cihê bêgo Hezretê Adem û Hezretê Hewa li wê de gihiştin hevdû naskirina tewba wa qebûl bûwa yani heta mumkin bê honêzî wî girî ama niha alana ve faraha zaten ye gup şirketa çin ye gup diyanetê diçin her yekî cihê wa beliya cihê xwe dikevne yani Erefê weqfa Erefê dikin süneta li mêjan nîv û esrê li Erefê mihov cemo teqdîmî bike yani li mêja esrê jî wextê li mêja nîv û de mihol Erefê bike û Erefa weqfasî mihov piştî wê bike mihol xutbê bihsênê bol bol mihô dua bike yani roja Erefê gerek mihô zeh dua bike yani hatta imkana mihô hebe mihô dua bike mihô wextê xwe boş neberdê devamlî dua yani mihô dua bike înşallah Xuda Azze ve Celle yê duayê mihô qebûl ke en wextê ku dua qebûl dibin yek ji wan roja Erefê ji ber wê yekê mihô zeh dua bike piştî ku weqfa Erefê mihô xilas kir mihô berê xwe dê Muzdelife Xuda Azze ve Celle dibêje bê wextê ku hûn ji Erefê wilo we berê Xuda Muzdelife zikrê Xuda bikin li cem meş'erul heramê yani mihol wê derê jî mihô zeh dua bike insanekî ku çû Muzdelife jî yani li mêja Meğrebê û eşayê êdî li wê de cemo taxîrî mihô bike yani li mêja Meğrebê mihô bê ser ya îşayê û li Muzdelife jî êdî mihô kevirê xwe didê hevdû û mihô berê xwe didê Mînayê mihô tê Mînayê şeytanê mezin ku dibêjin sê cemerat hene yani yê biçûk yê orta yê mezin roja pêşî roja Eydê mihô heft kevirat avê jê şeytanê mezin û mihô pora xwe jê dike mihô qurbana xwe ser jê dike tehellûla mihô pêşî çê dibe yani ji xeynî cinsel îlişkî ihram yesaqî ser mihô dirabin ودی پایرا سه روزی دی جاره کدیم هب سرایتی şeytanê biçûk yê navê yê mezin her yekî sê kebra tavê jî wa toplam heftê kebrî mihô tavê jî piştî ku mihô ev aqeba yani roja Eydê şeytanê mezin kevir avêtinê da êdî mihô çi ziyaret tawafî dike û mihô sahiya xwe jî dike û mihô dibe hacî Xuda Azze ve Celle bike nesîbê me teveka gelî Müslümana yani hakikaten li girê Erefê bê li Muzdelife bê li Mînayê bê li Beytê bê di Sefa Merwayê de bê gerek bêhna mihô zeh fereh bê exlaqê mihô xweş bê mihô dilê hevalê xwe nehêlê mihô ji hevdû re bê alîkar ev wexta zamanê ku mihô li Mekke heye êdî li Mekkehê başqa mihô diçe çi îşê dîtike mesela mihô diçe Cennetül Muallayê yani ev mesela kalê Pêxember aleyhisselam pîreka Pêxember aleyhisselam Hezretê Xedîca gelek sahabiyê Pêxember duwê mezarlikê de ne mihô wê ziyaret dike mesela mihô diçe Mescidü Cinê dibînê cihê ku Pêxember aleyhisselam cina hatiye li Qur'ana Pêxember hisandiye mihô wê de dibînî mesela mihô diçe Nûr Daxiyê Hîra Meğaresî mihô diçe wê dirê Cebelin Nûr mihô diçe wî çiyayî cihê ku wehî ji Pêxember aleyhisselam re hatiya mihô wê de ziyaret dike cihê ku ilk wehî ji Pêxember re hatiye mesela mihô diçe Sewr Meğaresî cihê ku Pêxember aleyhisselam ji Mekkehê hicretî Medînê kiriya li wê derê hicreta wî ji wê de dest pê kiriye mihô wê derê ziyaret dike gelî Müslümana mihô diçe ji wê derê ku êdî mihô tê însanekî ku herê Medînê diçe Bedrê dibînê cihê ku herba pêşî ya Müslümana û müşrika bi hevdû re çêbûwa mihô wê derê dibînê
جهه زافرا اسلامی بايرا مهود چه احدد بینه جهه گو ام بیجن آپی پیغمبر علیه السلام شهید بوا پیغمبر علیه السلام بریندار بوا مسلمان به امریا پیغمبر علیه السلام یعنی پیغمبر اقچی دا به جبل الرومات هیات چیاکا پیغمبر علیه السلام پنجه اقچی دانی بونور جواره گوت گو اگر ون ببینن گو مثلا بیجن تشتين لاشي مجد خون جهه خو ترك نكن ام غالب جيبن ام مغلوب جيبن جهه خو ترك نكن اما وقتی گو مسلمانا پیشی زورا کافرا بر کافرا بازدا جه احد میدانی ولو کرن دره هنکا جوا چل حبی جوا چون غنیمه دانه هبدو ده حبمان مزنه سواریه جهنگی خالده کوری ولید بو به هسپال دورا مسلمان زیبری او اقچی او زاتن او هر ده کشتن و هم جالی پاشوا هم جالی پیشوا مسلمان اراه ده سواش دمان مسلمان کتنا پانیک ده چنکو سلاح خو جدانی بون حتی گو چون راشن سلاح خو حاضر کرن مسلمان ترتو بلا بون حتی گوتن بلا بو گو پیغمبر هاتا کشتن یعنی پیغمبر علیه السلام القارشه احدی چیاک که ولو استغنمیشی ویده بود چند صحابی دوراوی حتی گو سواش بلا بو یعنی مهود چه ویده زیارت که مهو هندکت بینی جه گو پیغمبر علیه السلام مکه شو مدینه محافظه کریه هندک سواشی مهو ویده بینی قال مسلمانا مهود چه جنت البقیع بینی نها گود به باقی مزالی بیرک پیغمبر علیه السلام قیزه پیغمبر گوره پیغمبر 10,000 صحابی پیغمبر دوی مزار دنم هوان ویده زیارت دکی مهود چه جامعه پیغمبر علیه السلام زیارت دکی او جهه گو پیغمبر علیه السلام گوتیا ارام مالا من و من برا من بخچه کش بخچه جنت مهوش خور الویده دعات که مهول میجد که مهو سلام پیغمبر علیه السلام دده پیغمبر علیه السلام گوتیا انسان کی لکوده بگو سلاف لمبکه اسلافاوی ملائکت جمرت بیجن سلافاوات بگرینم اما وقتی گو ورنه بدری قبرام زیارت بکن وکا گو بساغیتی از زیارت کربم از بیزات جواباوات ددم هو بان تشتا يعني حقا معنويتك خوشا تشتكي قالك خوشا قرك الويدريم هو دنجي خبلن نكل جنب پیغمبر عليه السلام خدا عز وجل قوتيا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قوتيا دنجي خود سر دنجي پیغمبر عليه السلام بلند نكن هو بان تشتا دكي قالي مسلمان حقيقة تشتيقهم هو بيت الشيء وقتيقهم هو تشور انسانی گل قارشی پیغمبر علیه السلام هاتنا گوهن زیارت پیغمبر اما دلی هبدود هیلن یعنی هبدو عاجز کن مثلا جارك مدید جامعرك مثلا یه چنا وقتی زیارت پیغمبر علیه السلام یا زلام یا گوهن روده دمکی وقت هات حوالی وی همو چون اوجی چوبو دورک دیش خور سنت کرن هات حتی گوهات اوانی دی چوبون ساعت جره گوتبو فلان ساعتی تل بر بیمزج بده نچا حتی گو باک نمدام هر او جی دچش خور الدوره کدیش خور سنت اوات که هات گو حوالی و همو چونا روده او مابو و دی خبر دکرن یعنی یکی کرمان جبو خبر دکرن مگو به حاجی تتقارشه رودا پیغمبر دی تتقارشه پیغمبر خدا دی تنزی پیغمبر خدایی وان چشتن نکا یعنی مثلا بهنا خو تنگ دکر خبر دکرن یعنی تشتيقو نا ويقون بولوي دريد قوتن قالي مسلمانا يعني حقيقة إنسانك يقول شو مدينة منور شو حضورا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قرق دوي بلنجي دي بقوبال جم پیغمبر بأدب بي دنگي خو بلند نكي قالك ذاتي مظن المدينة منور مانا لنگي خو دريج نكرنا درازان داهي لنگي خو دريج نكرنا سر تلیه خو مشیانه یعنی جبونه تپرپا و نوی وقتی گو سلطان عثمان لی عبدالحمید
دمره ترینی برا مکه برا مدینه وقتی گو نزی مدینه بو مثلا سن گردانی نسر دمرج بونا گو دنگی ترینی پیغمبر خدا رحسز نکی اب هستای گو شغلین دور دا مثلا سنگر بنه چارکوچه خوبت کرن جبونا وقتی گو لی بده پیغمبر رحسز نبی قرالکی سوری مثلا چند جارا پیغمبر علیه السلام تی خوناوی شکل سه انسان شانی دید به هر سه انسان مرحسز دکن اف قرال سوری دچه مدینه بکا زلاما بدنا هبدو دنا هبدو دمیزینه گو او هر سه ندلاب دنا دبی حیرا او هر سه که گو مدگوتن خویا ناکن کسی دیمایه نمایه دبی والله سه انسانی قنج انسانی عابد و عبادت کن اهل خودی نیزی مال نزی روضا پیغمبر الورن دمالک دنا من نخواست اموار حساس کن من نباکریا به باک نواجی تین میزین گو باب هر سکن يعني اشترف انجليز با مثلا هاتنا گو مثلا پیغمبر علیه السلام ج قبراوی درخن وی ببن دموزه خدا سرگلمیش بکن يعني پیغمبر حساس کرن پیغمبر هاتا خوناوی گوبام رحسست کن یعنی لوی داری مهو نبیجی والا دا پیغمبر وفات کریه پیغمبر قبر خدا آساغن مثلا بجاری چشتی گوهات سری مثلا لمیجا صبحی الجامعه پیغمبر علیه السلام الميجا صبحی کر نورمال دا چقا گو ملمیج دکر ازو درد کتم دهاتم حتی گو نیتا خو الميجا جنازه تانین همه بالکودی گوت ملوی دی نیتا خو تانی روزه که مگو از ایرو از جهه خو ناچم سلام مالی سلام دا مسلامه خدا و مسنته ما قرآن خوشی لوی دری هنک صایفه قدوم مخوندن مثلا ام بیجن جنازه نمازی جمل لوی دری کر و هی جنوکا ملت بورو بلا بو از نوکا هدی هاتم پشتی گو هاتم دربا برای خدا روضا پیغمبر علیه السلام چند صلات جسر پیغمبر علیه السلام دان میزان شخص کات بار مبهات گو ولا از وندا بوما ما تشتركيم گو بلی گو از وندا بوما مثلا مبخور آنی و تیل حتی مباکر شرکتاوی هات برن يعني مثلا اشخرت بجم اد بدمكي ولو وير او انسان خدي تعالى قوتم قو قرقت الفيديو بسكني جبونا قوت جبي انساني لبي اريكارت ويبي جهوي مثلا شخصك شقون يا شوا مدينة منور بشخص صالة الفيديو مايا دبي مت تعمج عبادته خو نكر مت تعمج عبادته خو نكر وزلميش دبي شو حضورا پیغمبر عليه السلام قو يا رسول خدا از الفيدري ما چند سال الفرم و تتعمج عبادته خناكم دمك يعني نلاقي فيدري ما يعني يفقري دبي باي مشكت پیغمبر عليه السلام هات الشير دايدا بشتيقو بصرفه بهات ويدي خاطرش پیغمبر عليه السلام خستن هات دبي دريه جامعه باب السلام يرقو دركت يكي جيرا قد عافيت بشترا قد تجدستي پیغمبر خدا تشير بخاريا دبي لي بقرهان قد تشكو زاني قد دوامني امو پیغمبر عمل جمع بدونا دبي مجيرا قد قو كاشيرتا كلم بكا قو امانت تجارة كسي كيم نبينا حنكي خب كسي نكا كسي حقير نبينا دبي حقا بري ملواد ميزان يا قو باي قو جليوا چما حالونا چما جليوا شبرزنا يعني قوم هو چو مكه مهو چو مدينة يعني مهو كسي كيم نبيني مثلا نبي چما جليبي وهانا چما اب حالو دراجي قرآني چما اب وهات كي چما اب لنگي خندرشت كي چما اب خلوه دي گيت كي مو قارش مش كسي نبي مهباني خدينا المكي المدينة مهباني پیغمبري خدينا مهنزاني رتبا و المكوه مدينة رتبا و چقاسي مزنا يعني گرك مهو دوي بلنجي دبي مهو غير المدينة مگو مهو دچه احد زيارت كي مهو هندكي دبيني جنة الباقية دبيني يعني أبان جهيجو صحابي حرب الواكرنا صحابي دوار دار مشينا أهل پیغمبر دوا زيارت دنا مهو باندرا دبيني يعني مهو دچه وي زماني مسلمانتي وهابو گرك ايدي مهو جي أخلاقي خو خوش بكي
جهب دورة حرمت كار بي مهول يعني بالشكل كي قوم هو با مهباني پیغمبرا الگوری وی مهو حرکت بکی امانت گرک مهو بهنا خو طنق نکی يعني گرک بهنا مهو فرح بي اخلاقي مهو خوش بي اشتغاليا مهو خوش بي مهو بوي شكلي وقت مهو حج وعمره خو بكي ان شاء الله حجا مهود بي مبرور گنه مهود بنا عفو كرين دعاي مهود بنا مقبول ادي خدا عز وجل يگو هر حج يگو هر عمري حج وعمره وا قبول بكي گنه وا عفو بكي دعاي وا قبول بكي شفاعتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكي نصيب مهو بكي نصيب ما قد روضا پیغمبر روضا جنت روضا پیغمبر او درا قوتي بخشكش بخش جنت يا مهود وردش ور الدعاء والميج وقرآن بخوين بكي نصيب ما زيارة يا پیغمبر خو بكي نصيب ما اولاد ما صالح بكي خدا عز وجل دو دنيا دجي قنجيب دما داخرت دجي قنجيب دما مجازا بي غير محافظة بكي چونکو گلی مسلمان وقتی گمود چه حج و عمری تیما گمود که به احرام دواج لیس بیل خود که رتبه نامینی موقعی نامینی فقیری و زنگین بونی نامینی هر کس وکه هوا جلی واسپینا ترت ببواب نینن حتی مثلا یگو زلام به ایچ چماشوری جلوانین صادجه او ایزار او ریدال وای یا پیرکا جلی خونه صادجه روی خونه گرن مثلا مهود چه سرگری عرفه وکه محشری وکه گمون نویج تربا خرابوی يعني دبان اتمosفورا دیا وقتی مهود چه کبرات آویج شیطان يعني مهو خوش دنیای دشوی مهو خوش شیطان دور دکی مهو خوش نفسه دور دکی کبرات آویج شیطان و نفسه يعني با ازد امريتا دما يا ربي افان تشتا سمبوليكن معنا ونمدينا وقت مو طوافت كي ملي مهو تشبي البري رشا دلي مهو خونيزي خدات كي خدي كعبيت كي دي خدا عز وجل حجك وعمرك الشعولي بكي نصيبي ما تبكى تكرارا امد بيجن قالي مسلمانا انسانكي جو حج وعمري دكي قرك بيشي اخلاقي وي خوش بي بهناوي فرح بي ازيتي ندي هبالي خوا دلي هبالي خو نهيلي حتى جو حجاوي مقبول بي وجنهيوي مغفور بين ودعايوي جهات بنا قبول كرن خبردانا ما داوي حامد ربي عالمي ربي